tunay nga kasano ti kaadto ti sabong ngem second itinta pinagdaman ti may sa itag naglako ti sabong ni Kathleen Ranara ket kalkalingan na lang kadawad datoy buwanan na ta agpatingga na lang intunod October 28 tinda pa naglako ti sabong ta October 29 ket handang mabalin taglako saan maisarra di sementeryo ket dakkel wano awanto ti gumatang ti sabong kunana so nga itatta nga aldaw ti panaglako naging gana into no October 28 ilalawag pa ni Ranara nga hamet nga magango nagitoy nga sabong naging gana into no October 28 kapanan at kasangsangput na alaula nagitoy nga nagpo sa siyudad iti Baguio ken kastamatan sa pagkakit ni Ranara naman basit ti mapaglakwanda kat handamat kanong aglugi unay hindi kat kakalingan na lang jay mabirokanda iti inta panaglako iti sabong hanakas karigi iti napagpalabas nga tawon awan ti pandemya kat dakali diti mabirokanda inta panaglako iti sabong kat ti presyo ti kapasitan ditoy klase ti sabong jay narami din kasi nabalang din napalabas nga tawon nga dati agbalot ti 100 pesos ngam diti kapasitada dagiti dadakkelen katalinginan iti kalakaan tatta kadagiti 100 pesos balaksid no danto ti pagbaliwan na kadagiti sa marunong aldaw nga sa bayan ng agserra wano dagiti October 29 na yan dagiti 28 nga mauding aldaw ti panagtulong dagiti mapan sadyay sementeryo naman pa'y mapalintay matagtulong iti sementeryo in marugin ta November 5 iti tawan na 2021 iti man paseptinta naman hindi Kathleen Ranara may isang itang naklako ti sabong ditoy mismo Merkado Publiko ti Siyudad ti San Fernando. Tama-tama lang, sir. Tamang-tama. Ito ganito, magkano yan? Ganito, sir. 100 lang sa amin, sir. 100? Bumawi lang kami ganito, sir. Ha? Bumabawi lang kami. Bumabawi na kami. Kasi 1 year din kami, Nandiyan na dyan nakapagbinta. Oo, kasi yun lang kayo makapagbinta kasi Old Sales Day. Anong pangalan yung mga ano yan? Rados. Ha? Rados po po. Rados. Hindi naman kayo nalulugi? Hindi naman? Hindi naman, sir. Basta lang, sir. Makabawi lang kami, sir. Bawi konti. Ito, hindi naman malalanta hanggang ano yan? Hanggang Old Sales Day yan? Hindi naman, sir. Kasi ano naman namin, sir. Control lang. Oo. Kasi pag ano din namin, wala close na din kami sa 29 eh. Oo pala. Wala nang pupunta sa interview. So hanggang 28 lang kayo magtinda? Opo. Di pa sa tababo dyan, di pinagdaman kini Kathleen Ranara, may sa itin alakot ti sabong dito Merkado Publiko ti Siyudad ti San Fernando. Mabisarbaran tama na tagodawa, ibabo dyan, ikaman manong panang iti papan gumatang, kat mapalin iti dito ito sa pasarunong alda sa bay na jay 28, naging nga ti October 28, kaya sunto ti panagado, nagiti papan gumatang, iti sabong, kay pantakaragitay minatay da, sa jay sementeryo Bombo Jerry. Bombodan. Okay, Bombo Jerry. Nadakamat beratay nga dagiti lako datang nga sabong kat nga nalakang aglaylay oray no gatangen tatana kan ipandan to ti sementeryo dagiti sumarsarano nga aldaw. Rogendat sebeti nadakamat ni Kathleen Ranara ta ibabad na kanong danom da jay puon na Bombo Jerry tapos na saan nga nalakang malaylay aging gana into no October 28 Bombo Jerry nagitoy tatta si mangpet nga sabong nga ilaklako na dito sa Merkado Publiko ti San Fernando City Bombo Jerry. Wen, adola ta maganti lako datta pang badanya day isang agasat may isang dakkel nga sabongan niya. Rogendat na dyan ti kalakaan na Bombo Jerry. Ako pasit lang na dyan sa agasot na Bombo Jerry. So ti kalakaan na dyan naging tinadadakkel ka nangingina nagijayad na Bombo Jerry da 400, 300 may basa na jay panagdamag tayo kaya na parang iti nangingina depende mo lang DJ design kaya na jay klase ti sabong Bombo Jerry ti may basaranda no mano ti presyo nagito yung tagila ko nga sabong tatta dito yung Merkado Publiko ti Siyudad ti San Fernando Bombo Jerry. O sige, maraming salamat na Bombodan. Para di Bombo Hanay Pangaldano din Bombo Daniel para sa mabansang radyo ng Pilipinas sa consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo Bombo.